Karena begah di moderator saknyo bubek tengok. Jadi nyo lagu mana berfaedah tu. Judul sabot tu Late Boy. Anak berfaedah. Yang penting baik tengok nyo. Kamu ni basi urok, trolon jauh alume, lon kalan urang let puy, dua ngan sinya mae, lon kalan urang let puy, dua ngan sinya mae. Kamu dengar wengari, puy agapi kunantro, baji picrok le ase, kenge karab ji sampo, baji picrok le ase, kenge karab ji sampo. Sabe ji mudro lunu si tangen ban berundo adike berunde kumplung amutimpung lambak suke murah ujung kurundo aku terawan jule murah ujung kurundo aku terawan jule kamu dengar wengari bui agapi kunandro baji picrole aset keke karau ji sampo baji picrole aset keke karau ji sampo. Sekian dari Tuhan untuk menghibur penonton. Jadi endok mantap ada segala kesalahan dan kemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.